Okurugeraho abarisa okureberera amatungo gabo harimu enshoza mpango kwonka nibabura kwiyamikira kumara tuwane tugula amata era okuva lwe twatandika omwaka oguwedde mu Novemba tubadde tugaba ebbeeyi nga nsukulumu okusinga ku y'abannaffe ng'ekitone ennyo bbeeyi yaffe ebeera mu maaso siringi 15 ku bbeeyi y'abantu abalala naye nga mu bitundu ebimu enjawulo eyinza okuba ya siringi 2 awamu ekyewunyisa n'essaawa zino waliwo enjawulo awamu nga ya siringi 25 kumurana mwenda kutumbura abarisa kubatumbura tumwikirizana n'aba cooperatives mukabahereza akantu kake amategeko kugure 25 ga Kampala ito mukatugure 20. obwahati lita y'amateri hagati ya siringi 15 kuzaha 20 okurugeraho wajugura kandi abarisa nibagira ngu sente ezi ninke mukago kunkwijaho nkavenda nkamatsiko kuyabagambe bamuhereza shiringi 16 kenshunje ija har cooperative bamuhereza shiringi 15 abo kuba nibenda ngu cooperative ejo ekagireta twagaruka twagira abashungi kandi ekinenda mu kibagambire tukagira abashungi kandi no shoti tugenzere twahaba twayebwa turiyo ntugaruka twarigira mukuru w'ebyamatungo yabarabura kurwanisa urwire bwejwa obutahirira amatsyo gabo obwe bari kugumiza mu kongera enshonga yabo mbiciro kukwataho polisensia yo kurwanyisa endwara y'ezwa itwenka kiruhura ezwa already yatahirire yagira amagombola 3 bagizirezwa omuri kinoni mu rukogwa kwitantreje omuri kitula mu rukogwa bweza omuri kasongi mu rukogwa rwanyange so ne twehanagiriza abalisa bona etubahiga okusasula sente ezo kujeme sente behandikise na government basasule sente mu banka bajeme sente zabo Gashakwa Aiza na byona